Anu, baran, apa ran? Tunglai. Selak Boro versus Montong Belai. Apa ran grup? Apa ran grup? Kipas juga. Kipas. Nah, versus Kipas Montong Belai. Kita sparring gansing. Saya jadi berlepas nanti nih. Boro, Sela Boro. Selak Boro posisi berlepas. Montong Belai dari anu nih. Sedikit berbakar dasar. Ya, mantap. Pelepasan yang mantap dari Selak Boro. Pantok isi. Oh. Montong Belai. Anu, apa ran? Apa ran Montong Belai nih? Kipas. Kipas. Wah, mantap. Ya, Selak Boro berlepas. Pantok isi. Kipas Montong Belai. Pops. Mantap. Poin. Sok saya. Awas tuh campur berpaket cop. Buh. Bisa mantap lalu. Mantap. Enggak mati lagu nih. Operator. Ini Selak Boro udah beketis-ketis. Tuh dua. Cub. Tuh. Selak Boro PS versus Kipas. Ini lagi sparring. Harus sengon dia permudi doang tuh. Sup. Saya nunggu. Ya, Kak mati nih lagu nih. Hah? Ya, kek. Angkat dia. Kita tunggu. Ini dari tim Selak Boro. Hah? Mbe ya senang. Oh. Ini dari tim Selak Boro. Itu dari tim Kipas Montong Belai. Kayak 2, 3, 4, 5. Kasing bawah ada 5 hidup nih. Kasing atas kayak 2, 3. Kayak 2, 3, 4, 5 pada 5, 6 itu.
sengon dia. Mbak sengon. Weh, kena andat nyopo. Entah panggung leotar jambe segera naik. Dia biasa ya. Ya be asin lu pula kuasin dia. Segera tapi live ke nih, segera. Ini asli nih sebeak saya uduk nih. Melet lagu. Orang dia 5 tahun kenten nih bun bau. Ini selalu ketuan itu mau ngerak situ. Saya tak nunding puasa. Narawan Pina. Rajin puasa itu. Ya lagu nih, kek. Lagu nih. Tak mati kan. Bang Saib di operator. Ini lagu yang Kita nasi lemante. Hah? Temu karya rekod. Nanti terang kasih merek nyetak. Ini beda. Magic nah. Be lawan dia kapok. Oh, anu lawan Montong Belai. Kipas. Kipas aran grup Montong Belai. Nih gasing bawa nih. Jadi angkat ke saki aja mana itu. Beta ini uru nih. Desa Borok Toyang bagi tungke. Dan kalah borok nih. Hairan durek borok nih ya. Yang kalah borok nih ini coba astaga. Hamid. Berapa nih? Durek borok ini. Hairan durek borok nih. Nih, durek borok nih. Nih, ini andalan nih. Andalan nih, masih kencang nih. Hah? Lu grrrr kuning nih. Gak mesti ngecek doang. Nih kelain dulu nih. Nih, kak ngereng nih. Kediwi, angkat ngereng nih. Ngereng jadi ngeler nih okat. Astaga, tak kebi nih, tapi saya durek borok nih ya. Tolok nih sama kebi nih. Oh ini. No, kayu sengonan no. Anu nih untuk kena nih, tak kebi saya durek borok nih. Saya no. Suruh nasukul, tak kebi dia ada yang sak menang, borok nih. Di pengandal bros. Tahu jadi pengandal. Tak merah pengandal lagu. Coba badak apa orang pengandal? Gina arah pengandal. Oh. Lo ngangkat pesuham lo. Apa nih? Tahu pau si kamera nyelek. Panas nih pesuham nih. Ini udah kenceng. Si kenceng nih. Tidak mesti hidup gasing bawah nih. Ke 2, 3, 4. Gasing atas ke 2, 3. Hah, 3 lawan 4 nih. 3 lawan 4 nih. No, masih kencang ruan lagu no. Putih no. Aduh, mati berjengkat dulu. Nah, nih, leor. Ya. Lebus.
Ane Mateo sekek no. Karing 2. Itu kuah lagu no. No operator lagu nih. Ini operator lagu. Tahu mek nih operator lagu nih. Nah. Yo mati no hati. Tuh no tadi weh. Dia masih kencang nih. Weh, lek balik Nasir tak tahu nih, pada nia suruh tolek. Kek. Suruh Nasir oleh dia nih, tentang lek balik nih. Hai ran durek woro nih. Balik ke lapangan ke nih dari oleh. Oh, pada nia nak siuh tolek nih. Mantep. Lain telu itu sing bawa nih. Tahun 2 nih seke. Ani kalah boro aneh apapun ini munin. Oke. Durek boro, heran durek boro aneh. Hah? Nah nih, kederek am nih ke. Lucon. Ada lucon. Nah ini tengok dulu nih. Kiong Lombok Channel. Oh nih, desa Borok Toyang. Lokasi desa Borok Toyang. Sparring tuan rumah Selak Borok versus Kipas Beleman Montong Blay versus Selak Borok. Aku bi suruh serut kecopong ada yang menang nih. Ayo Selak Borok nih ya. Oh durek borok arana nih, hai durek borok ah. Nih. Sekek 2 telu. Ini dari tim Kipas Montong Blay sambil nunggu. Ini dari tim Selak Borok tuan rumah. Nah ini berang-berang nih ya nih. Ya tema Selak Borok. Ini bebas sedih dulu nih. Menang. Hah? Menang. Segera. Ada yang ini putih nih masih nih dulu nih. Putih nih nih. Tuh. Lawan. Hah? Lawan. No. Geri wah no kayak no. Ini no. Gasing Selak Borok. Ini sekek nih. Nih. Wah, leor. Nah ini ya, 2 no leor berarti
Leor no, selak borok, nu seke selak borok no leor anda. Kari seke nu tuh seke. Wah leor selak borok nih. Opan Otok, lokasi Desa Borok Toyang, Sakra Barat. Aduh. Nah nih Karing, Borok ya. Oh menang nih. Oh, dua Derin. Oh kena nih baru no ke Dewi. Dengan lo prediksi. Halo prediksi. Nah nih borong nih lelah ngurun nih. Nani boya tandang mantau kah? Ay, tegeriam dong lagu si Durek borok nih. Noka napa ongkat en kalah bae. Uni nih. Nani boya menang kayak mantok nani nih. Karena no kancing mantok no Oh. ke atas no. Baik langan. Enggak berlepas mana? Astaga. Ya, menakutkan. Oke, dari tim kipas melepas. Tim Selak Borok ya mantok nih. Jaga Met. Pas. Mantap. Poin mau dia. Praktis. Apik, balot. Amak keradap. Turut nih arus entar sama keradap nih. Mundah. Ini tahun dia begansing abang apa? Oh, ini Desa Borok Toyang, Sakra Barat. Hah? Wah nah. Desa Borok Toyang, Sakra Barat. Pos. Ini pepadu kita memantau. Mantap. Pos. Tak kebi. Ya. Mengandalkan. Pengandal. Hah? Belum nak mah. Mana si Rame duduk. Iya. Jauhan duduk. Apa malu? Bos. Hai dia, tak kebi. Nah, nih. Nah, dah ngerti, tak kebi takut tuh. Selak Borok ini. Mantap. Pas. Ada grup Alek. Sup. Wakit ceket wakit.
Nah, saya no. Selak borok. 1 2 tos. Oke, berlepas tim apa baru? Hah? Apa? Kipas. Montung belai. Nih ancah cebek. 1. Ya. Pop. Nih, no. Oke. Nih, tuan rumah. Tuan rumah. Mantap tuan rumah. Maka gendek nilu sih deh. Astaga, gendek tahu itu aja. Pas. Aneh pacu anda balik kandang Nih, itu pengendal pukul nih. lalu 5 mudi. Lucu dan itu. Ya, 1 2 tebus. Kering nih. Melepas dari tim kipas. Pos. Dari tim Selak Borok. Oke, pengandal. Nanti iya, saya pengandal nih. Ian. Oke, pengandal nih. Ya, pengendal. Terakhir nih. 1 2. Iya. Pos. Agak garing kaki teman. Dah, dapat ke naik. Iya, beda. Padan dong. Baiklah, mana? Dia tak balik dari situ. Wah, itu le. Desa Bung Tiang. Ini tak desa Borok Toyang. Desa Mekar. Ya keting. Wah. Dek Pengkelak. Nah, ya. Dekat Pengkelak lah. Masih desa Bung Tiang. Perbatasan Pak. Oke, kita lanjut. Nyala nih. Saudara-saudara, kurang sinyal. Ndik tahu aku. Kurang sinyal nih. Nah, ini wah leor nih. Selak Borok leor. Lihat bawah atau itu. Bawah perbatasan. Gentaralala. Bawah itu, bawah perbatasan Desa Pengkelak Mas. Kance Desa Bung Tiang. Aduh, ngecok dong nih penyanyian si Amin nih, ngecok dong nih. Ya. Ya, ngecok terus. Dedi B. Tahu Dedi dalam meno ke kana nah, boboh tu dalam meno. Dedi gede tagaan.
Ya. Siu serem. Ulah oleh. Ini. Hah? Oh, dah no. Yeah. Aduh. Yun aja lain duluan aja. Kuning nih hangap ini. Hah? Angkat lain duluan. Nu dah saya jono hangapin aja. Hah? Ayo, mati nih akit. Duduk dia Bang Apok Hadi nak rantau Lele Desa Borok Toyang. Desa Borok Toyang Hadi nak rantau. Berarti 2 lawan sakit. Telat ke Meleng, wi. Jumat. Yo enggak menir tentang otak nih, ja. Ini dan. Hah? Terus. Oh, Bang Alus iya masih repot. Balik nah. Balik di Banjari. Waduh, leor. Sini menangan ini dari tim Untung Belai. Berarti nani sak belepas selak borok. Sak belepas selak borok nani. Ya, 1, 2, 3. Cobos. Mantap sih tim apa namanya? Mantap. Pun arahnya. Ambil polak. Apaan polak baru nih? Pos. Tetap sehat Bang Apok. Alhamdulillah masih sehat. Oke, 1, 2, ya, tubus. Ada. Subuh. Pus. Gabus.
Oke, pengandel lah no. Hadi nak rantau, dek cara milu main sih aja, aduh, dek tahu itu aja. Pelayan si gasing berat kan. Dek Bani, push. Adik dia mus. Unit asing. Pop. Bos. Bagus. Ya, dari tim mana? Cebus. Gablus. Dari tim kipas. Put. Nah, bagus amat nah. Dari tim Selak Boro. Pus. Mantap. Tos. Mana yang mau ya, kakak? Ayo. Ada boleh baku ni, kalau lah ni tu. Layang. Ya. Ni rokok geng. Aduh. Ini nak tembek. Bos. Nah, ini tim kipas. Aduh. Sekelan deh kan ya? Hah? Sekelan. Ambil daran baru nak nak bet gasing ni. Gabok. Oh, anu pengandal, penawak apa naran? Pengandal lah. Pengandal ya gabok berarti anu. Nih situ lah gasing ni. Ya, lekat pakun. Lekat. Ya, sok pendek tahu nih. Oke, lepas pertama nih dari tim kipas untuk mulai 1 2 3. Pupus. Awal. Dari Selak Boro pertama. Pop. Oh, iya. Angkat. Aduh. Pus. Stop. Ya, lunyuk. Lunyuk, 1 2. Wah, aduh, bobok. Angkat. 1 2 3. Dari kipas. Pantok isi Selak Boro. Subup. Oh. Nah, ini andalannya Selak Boro. Ya, 1 2 3. Selak Boro. Cepet.
Subuk. Ini juga andalannya. Wah, mantap. Ini pepadu kita Selak Borok. Tepus. Tepus. Ya pula. Pos. Nah, no andalan no, tak ada no. 1, 2, 3. Wah, aduh. Nah ini andalan nih, pos. Sebab ya, Selak Borok. Satu, dua. Mari, Selak Borok. 1, 2, 3. Cubus. Cukup. Bos. Oh. Ya, andalan Selak Borok. Turun tangan. 1, 2, 3. Ya, sebab. Mari diperhatikan ini 1, 2, 3. Cepos. Aduh. Ya. Tebum. Ini Ustadz Selak Borok. Aduh. Ini pengendal Andeman. 1, 2, 3. Nah, nih, darah hidup nih gasing atas nih. Lagu ndin loy anu gasing bawah hidup. Nah, ini je. Betok main dia perawan desa. Oh, ini di Desa Borok Toyang, Sakra Barat. Ini tuan rumah Selak Borok akan mematok 1, 2, 3. Cepet. Tos. Nah, nih pengendal nih. Penentuan. Aduh. Bos. Oke, kita saksikan. Kiri hidup gasing atas nih. Oke, 2 telu. Waduh. Telu hidup gasing atas nih.
Burung bene. Kan mau dancing kan. Ambe, hidup kan no? Ini no kan. Ambe. Putih no. Angka menurun otak no menit dan. Hah? Jadi putunan kasih wahid. Agak sing wahid no otak. Nih tak. Ya ini Selak Borok PS Kipas. Coba komennya masih gelan aru nih. Begelan ane. Kuning atau sak berang. Mari kita saksikan. Dikasih gini. Ini tirok lalu ya, ini tirok lalu. Sak berang yang menang nih. Sak berang menang. Habib Adit Tantowi. Ini sak berang leman tim anu Kipas. Sak kuning dari tim Selak Borok. Ya, no kuning no han run, putih no. Nyala nih, resek hidup nih. Ya, resek hidup nih dari anu. Dari Selak Borok. Oke, sudah digorok. Berarti sak belepas nanti Selak Borok. Selak Borok belepas versus Kipas untung belai. Mantap. Ini kelat datang nih Jane. Hah? Ini datang? Ini datang. Oke. Ya, pelepasan pertama dari Selak Borok. Top. Akan dipantau dari Kipas. Sebab. Cus, mantep ya. Oke. Tim Kipas mantap. 1, 2, 3. Cubus. Kubuk.
Aduh. Gablus. Ya, rembak nano, rembak. Ada daripada ngantuk. Satu, dua. Pus. Oke, digait, gait. 1, 2, 3. Iya, cepus. Aduh. 1, 2. Cepus. Ih, cereng. Ya, begajuh no. Dia. Iya. Begajuh no. Terus. Aduh. Ali itu montong bagus pemantik berapa? Oh, Ali montong deh, montong ke jarak. Nah, ini padu kita mau mantok. Oh, mengurun. Terus. Terus. Oke. Rebound, sepes. Ini baru mantep. Pus. Oke, tim kipas. Mantap. Mantap. Pengendal. Kamera pengendal aja kan? Tahu dokter Bada. Dokter Bada. Ini pengendal. 1, 2, 3. Hop. Aduh. Nyala. Yang dibeli aminya aku nih, boleh. Pak Kebi, jak pasangan deh. Pak Kebi, sida pasangan jadi pengendal deh. Berbe. Oke, dari Selak Borok sekarang mau mantok. Berarti tim kipas berlepas. Iya wah. No ya gina no. Oke. Lepas pertama. Mantok Selak Borok. 1, 2, 3. Jebos. Terus, mantap. Ayo jadi gina nih. 1, 2, 3. Coba. Oke. Selak Borok pantok. 1, 2. Terus. Ribon. Nih maksudnya ini andalan Selak Borok dia. 1,
1, 2, 3. Oh. Yeah. Pas. Nyala. Kerak borok. Hup. Sebut. Masih ingat berapa zaman SMP. Aduh, zaman SMP nih. 1, 2, 3, coba. Oh. Satu, dua, tiga, coba. Oke, kerak borok, pantok 1, 2, 3, cepus. Lepas, pin kipas. 1, 2, 3, cepus. Rebound. Rebound. Oke. Bos, nah. Ini dia tentu. Satu, dua, tiga, pos. Sup. Oke, selak borok, mantap. Aduh. Takut. Ribuan Wahid, Dr. Tim Wahid. Wih, waduh, astaga. Out. Hah? Astaga. Aduh. Nyala nih. Dis. Kami baru nudis nara no. Hah? Enggak musuh nih. Aduh, cas nih guys. Kita kehabisan cas ini. Kehabisan cas. Betul tengah cas mana ini? Darah anu nih. Anu beli no, nek ngadu kek. Pengecas beli no. Oke. Ini. Hop. Dari selak borok. Mantok. Dabrus. Oke, selak borok mantap. Aduh. Nah. Bos.
Nih andalan Sela Boro. Sela Boro. Senyum 1 2 3. Lamparan no. Raja sing mana ya? Lamparan no. Lamparan anu. Oke. Ya. Yes. Oke, ini kepadu kita mau mantok. Takut gaberin. Aduh. Ya, berapa ini? Yen tan main itu, pun arep pun poin. Angka sawi no kena ke, ya kalah sawi no. Stop. Ya. Ya, mana nyok? Aduh. Aduh. Nyala. Pacuan. Sup. Oh nih, ngandel nih. Oh, ngandel. Ada yang turun. Aduh. Kolak no. Biar kayak kena kolak no. Bila dulu. Bos, Nah, ini andalan Selak Boro mau mantok. Andalan Selak Boro nih. 1 2 bebas. Ya Allah. Orang-orang ini besok pang. Bop. Muli. Telai ribon oke. Ribon joket deh. Aduh. Tuh. Nyala. Oh. Wih, kalau 5% nih, habis cas nih saudara nih. Habis cas nih guys nih. Bagaimana ini guys? Aduh, lagi seru nih. Hah? Kabel beli no, kabel data beli kan?
Udah nyala nih, mau habis cas ini. Lain nekat tak taruh lagi. Sudah kembali lah pada siswa kan anggota. Wah, seru padahal nih. Cas lebih nih. Bagaimana ini? Oke. Ini jadi salah borok ini. Senyum takut. Duh. Aduh. Bayar Pak no. Iya. Ngecek lah saya kasih. Oh, goyang. Goyang. Ces. Ya kena doang enggak dia. Tengah sang ngecek ya buat adik nih. Hah? Ambil. Oke, tim Selak Borok masih hidup nih. Potek-potek nih tim Borok, Selak Borok. Oke. Pengendalnya bejari. Dua. Aduh mati. Nyala. Jangan disimpan ah.